na početak utakmice u kojoj Dinamo ulazi sa onim lošim rezultatom iz Zagreba. 3:0, znate, je za Fulham iz one prve utakmice kada je došlo do sloma naše momčadi nakon isključenja Kristijana Polovanca u 33. minuti. I na udarcu, opasno, na udarcu je bio Silvan Legvinski. Jedna lopta, ova igra se isplati, ali Agić je potegao iz daleka bez točnosti. Isplati se ova agresivna igra jer dosta puta šaput Olić, dobro Olić, svaka lopta prema okviru gola je Goldbeck protiv Olića. Olić je evidentno brži od njega i rukom igrao, ali prednost ide Olić, čeka ga Melville, došao je i Finan i udarac iz kuta. Udarac iz kuta, nije niti pogledao prema Sedlovski. Inamoto i to je bila prva ozbiljna opasnost Inamoto u 27. minuti. Goldbeck. Opasno, blizu vrlo na stranu gdje je bio Turin, ali naravno da Turin ne smije biti u tom samom kutu i da je lopta, dobra lopta za Mitua, Mitu proba iz daleka, boksao je to Van der Sar. Evo dobre akcije, evo dobre prilike. 33. minuta Melvillu, ali evo vraća se lopta Kranjčar, odlična lopta Kranjčara za Olića, hoće li prije Van der Sar ili Olić? Van der Sar prije i od Van der Sara se lopta odbila u korner. Ovo je bilo dobro. Terca Boamorte, tu je Mikić još jedan put Boamorte. I to je sada bilo kritično, tamo je uklizao Kopa Kundosava. Agić, to je došlo do Kranjčara pa do Krznara. To je interesantna akcija sada, to Balaban i šteta baš ravno tamo gdje je stajao Van der Sar. Bilo je to 50. minuta u ovom manjku događanja. Kranjčar, Mitu, Balaban, lijepo odigrano, Niko Kranjčar, otvara se s druge strane Olić i Kranjčar se odlučio da udarac blokirao je Goma. Olić i gol! Ivica Olić, bravo Ivica Oliću, ovo nije mogao dohvatiti Van der Sar i Dinamo vodi na Loftus Roadu. Evo tračka nade, Ivica Olić. 52. minuta. Nije ga uspio blokirati tamo, čini se da je to bio Inamoto i ovaj centaršut je ipak završio pogodkom. 3:1 je ukupno gledajući. To će sada biti naravno veliki postrah da Dinamo krene. Olić za Balabana. Balaban na Olića. Olić u 16. Melville je pre njegu. Olić je probao još jednom zatresti mrežu. Da ide. Odmah je sada Goldbeck. Boamorte bježi mu Cesar i došao je Turina uz loptu prije Boamortea i onda na brzinu izbacio naprijed. Zna se kakva je igra protiv, kako ide brzo Olić, koliko ima u njega htjenja i žala da se ovdje napravi taj veliki podvig. Mitu vara jednoga, Mitu cilja i pročitao je njegovu namjeru Legvinski. Goldbeck. I to je opasno, ali Turina, bravo Turina. Boamorte je pucao i evo pljeska za ovu akciju u 72. minuti. Majstorski udarac Boamorta i sjajna obrana Turina je. Tamo je Mitu, na prostori za udarac Mitu, vrlo dobar udarac Mitua i još jedna dobra obrana Van der Sara. Mitu već drugi put ovako je potegao iz daleka i natjerao Van der Sara da se dobro izduži. Smoje i evo nove prilike da Jurić ubaci. Jurić, tamo je Mikić i Olić. Sedlovskog ima i Olić gura loptu prema Van der Saru. Sedlovski sam ima pravo, ljuti se, biće na Olića, potpuno sam na šutu, ali Olić, što je česta situacija kod rasnih strelaca kod gol. Dolazi Goldbeck.
Hvala Boa Morteu za ovaj promašaj. I Mitu je začuvao ovu loptu. Mitu, još jedna varka Mitu i još jednom se iskazuje Van der Sar. Sva tri doboja sa Mituom dobio je nizozemski vratar. Dragić na Goldbeka. Kako je potegao Goldbeke i dao do Malbranka. Malbrank bježi Turini i to je 1-1. 1-1. 89. minuta. Evo vidite Goldbek koji je tu okolo šepao, dao je idealnu loptu i sve ostalo je rutinerski obavio Stid Malbrank. Turin je ostao neko na pola puta, dobro se suzdržao da ne uđe i sada Smoje treba zaustaviti Malbranka. Ali Malbrank se otkrvao tomu. Četvorica, petorica igrača ovdje. Boa Morte sam i Dinamo je izgubio u duboku sudačkoj nadoknadi u 94. minuti. Boa Morte donosi 2-1. Dakle, ipak poraz plavih ovdje, sada kada je već sve bilo gotovo, kada su svi otišli napred u želji da izbore pobjedu ovdje na oproštaju sa Evropom, ostavili su ovdje čak 5 igrača Fulema u 16. Dinama i eto, Fulem sa ukupnim rezultatom 5-1 plasirao se u treći kolo Kupa UEFA. Dinamo još mora bitno osnažiti svoju momčad i u igračkom kadru, ali